irahutia Ndama Triza no tutanaciaria makiria itikira guturn on notification yaku niguo hingo ciothe twa posti ugakoragwo ri wa mbere gukinyirwo ni video citu. Triza koretwo akionania New Man kuria aranjiriirie na kumwendithiria muthenya mwega wa birthday, na thutha ucio miario mingi muno iratuthuka guku online riu gukionekana arata ahakuhi na Ndama ta marokirira Triza ni undu wa kuma thoko na mwanake kuratwika urari mwendwa wa mundu hakuhi muno na Ndama. Ndama's PA Liz Mushiri kuratwika arari be wa Karis no ni arahithagirira muno ndugu icio ciao itikamenyekane guku online, na ndia Triza aremeririe na gutangatha kwendwo ni Karis on Karis's birthday niho arata a Ndama ta koigi investor mareyumiririe na kuingirira Triza muno makira ni arakirire mihaka kuona Karis ari among athuri aria 24 matumitwo mucii kwa Triza magacokaniririe mucii wao na Karango, na niho ningi tuona Liz akiaria thutha wa ndeto kumbuka akionania ta acokeria Triza kuona kuratwika ni kuiya araire be yake itumi riu andu marecireria nicio itumite Ndama eherere Triza na njira ya nginyagia gucokia mawira ma kambuni yake kuri Karango na Karokim. Liz andikana auga, may I never bring shame to those around me through my character, so help me God. Miario iyo andu magitaura ta amiroria kuri Triza. When you urona Triza tarahitia twaranirie down the comment section ukamikishwa hingo ciothe twa posti ni urakinyirwo ni video citu na njira ya ku turn on notification bell ni gakengere kau kari hau on your channel. Tucemanie on our next one.